Sibajyana Peacemaker tukaba tuje hano kabisa kubagezaho amakuru y'imikino hano kuri Main News TV. Gusa wowe utarakora subscribe turagusaba gukora subscribe kugira dukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho bya buri munsi. Nkuko mubibona rero ntago ndigiye nyine kabisa, ndi kumwe n'umuvandimwe Safari meze bite? Meze neza Peacemaker Makuru ni meza cyane kabisa. Meze neza urashima Imana. Shima Imana kabisa. Ndishimye kunyakira kabisa. Azindutse neza kabisa. Meze neza cyane. Abantu rero tugiye kubabudatinga amakuru aba yarayavuga mu bitangazamakuru byajyana no ku isi, ibitangazamakuru nka SNS ari aba Fabrizio Romano baraye bavuga ibintu byinshi cyane. No mu gihugu cy'u Rwanda rero ntabwo turi ubuhatakaze umwanya munini cyane kuko turavuga agahe gatoya gusa naho turabaha update nkeya zigenda zivugwa gake gake. Reka duhera mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wo kuwa kane hari tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu, ikipe ya Gasogi United tsindwa n'ikipe ya Etoile de l'Est isuzuguritse cyane. Ndagira ngo ni ibintu byatunguranye ngirango meka kuko urabizi neza iyi Etoile de l'Est ni ikipe ya nyuma urutonde rwa champion. Ifite amanota ngira ngo 16. Ifite amanota 16 mbere yuko yari ifite 19 mbere yuko ikina na Gasogi United. Kandi turabizi Gasogi United ni ikipe irimo guhatanira, iyi ikipe yageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe. Ni ikipe ifite ubushobozi, ikipe ifite mu boss nka Kensi, umuntu uhembera ku gihe, uhereza prime abakinnyi be, cyangwa ni ibintu byatunguranye cyane. Ariko iyi Etoile de l'Est ikomeje kugaragaza ko idashaka kumanuka. Byatunguranye cyane rero ikipe nk'ingi ishaka kumanuka ari ukuntu bagomba kuyitondera abantu, ari ukuntu isa n'iyisubiyeho kabisa kugira ngo itaba yasubira mu cyiciro cya kabiri. Umunsi wo kuwa gatanu rero hari tariki 29 z'ukwa gatatu, Amagaju akina na Marine. Byarangiye gute? Amagaju rero byarangiye atsinze igitego kimwe ku busa. Marine irasuzugurika cyane, gusa Marine yari yasuye kabisa. Urumva byari bigoye kujya gutsindira Amagaju iwayo. Yego babigoranye. Ni kuri stade Nyambo Kamena niba ntibeshye neza. Niba nibeshye ni kuri stade Kamena hariya mu majyepfo, kuko urabizi ko ikibuga cya Nyagisenyi hariya Amagaju akinira cyangwa se hariya kuyatsindira cyane. Yego mu karere ka Nyamagabe ntabwo cyemewe, ntabwo bagikiniraho. Bakiniraga kuri stade Huye, ariko nyango stade Huye yarimo kuvugururwa gusiga bakina kuri stade Kamena. Yego niho rero Amagaju yatsindiye Marine. Abantu tubaha update rero z'uyu munsi ku mikino ihari. Uyu munsi rero kuwa gatandatu kabisa ikipe ya Gorilla ndetse na Police ari ku saa 6:30 barabaza kuba bakina kabisa. Ku isaha y'isa 9 rero hari imikino igera kuri 2, Mukura Victory Sport ndetse na Rayon Sport. Umukino ukomeye cyane, umukino bavuga iki Safari? Ni umukino ugomba kugaragaza koko niba Rayon ishaka gushimangira umwanya wa kabiri, kuko ikipe ya Musanze iri inyuma runono, cyo bita runono, iri inyuma rwose. Rayon Sport irarusha Musanze inota rimwe gusa, kuko Rayon Sport ifite 45, Musanze ikagira 48. Kuko Rayon Sport ku gikombe ho twavuga ko yavuye yararangiye kwa mbere. Ikindi kintu gikomeye, Mukura yakaniye nk'abantu. Mukura yakaniye Rayon Sport ntabwo igomba kuhava, kuko aya makipe abadahatanira igikombe cyane abahatanira n'izina ryayo, kuko ikipe ikomeye nive hano. Niyo mpamvu rero iyi match ikomeye cyane, kuko urabizi no gushize Mukura Victory Sport yaratsinze Rayon Sport. Yego rero iyi match irakomeye cyane, iyi match yakaniwe cyane, abanyahuye bayikaniye. Abantu tunabibutsa ko rero iyi match iribuze kubera kuri stade ya Mukura Victory Sport. Kuri uyu munsi rero ikipe ya Musanze nayo ihanganye na Rayon Sport ku mwanya wa kabiri. Yego ni ya gatatu, iraze kubikina na Kiyovu Sport gusa isa 9 naho kabisa. Kiyovu ni iraba yakiriye. Hanyuma ku munsi wo ku cyumweru azaba ari tariki 31 z'ukwa gatatu, ikipe ya Sunrise na AS Kigali ku isa 9, Bugesera na Etincelle kabisa. Ikipe match ifite ikintu ivuze. Iyi match urabizi ko Etincelle ni ya 15 na 15. Rero Bugesera ni ya 14. Izi kipe uko ari eshatu, Etoile de l'Est, Etincelle ndetse na Bugesera, ni amakipe arimo gukubana cyane kugira ngo haboneke ikipe iri busigare mu cyiciro cya mbere. Ni match ikomeye rero nayo. Ubwo rero kuri uwo munsi n'ubundi ikipe ya APR izakina na Muhazi United kabisa kuri Kigali Dere Stadium. APR ni izaba yakiriye. Ni match igomba kutwereka ko APR
isa nkaho nubwo isa nkaho yarangiye gutwara igikombe ariko murabizi ko isigaje match ebyiri zonyine kugira ngo be confirmed noneho kitwa igikombe. Ubwo APR niba ishaka koko kugitwara bidasabye izindi match nyinshi zirenze ko urabizi ko hasigaye match 6 yo mu Rwanda. Ubwo rero APR nta kindi isabwa ni ugutsinda iyi match. Tubabwire rero urutonde ubu ngubu ukuntu rumeze, ukuntu ruhagaze amakipe agera ku 10 ya mbere hano mu Rwanda. Ikipe ya APR ni ya mbere n'amanota 58, ikipe ya Rayon Sports ni ya kabiri n'amanota 45, Musanze ni ya gatatu n'amanota 48, Mukura ni ya kane n'amanota 39. Bagenda sigana aho amanota asa n'aho ari menshi, ibintu bitari byiza cyane kuko urabona nk'ikipe ya APR yasize. Bibutsa ko APR itaratsindwa n'umukino n'umwe muri shampiyona. Rero ngo imeze neza cyane. Ishaka gukora icyo bita unbeaten run nka India Arsenal kabisa kuga Arsene Wenger muri 2004. Iyo bita Police muri 36, Amagaju 35 ku mwanya wa gatandatu, ku mwanya wa karindwi ya AS Kigali nayo yavuye mu mutuku. Kigali ko bayibariraga mu makipe ashobora kumanuka. Oya, ahubwo abantu bari bazi kizamanuka muri ariko kuvaho uriya mugabo Shema Fabrice agarukiye muri AS Kigali yarongera motiva amenamo amafaranga, abakinnyi babona prime, abakinnyi babona imishahara ku gihe, mbese ubuzima burongera muri AS Kigali. Amakuru ko abakinnyi ba AS Kigali bari bigaragaza ko bakora imyitozo kubera imishahara imeze nabi. Mbere ariko Shema Fabrice ataragaruka ku mwanya wa karindwi rero AS Kigali ifite amanota 38, ikipe ya Muhazi United amanota 31, Kiyovu Sport amanota 31 n'amanota 9, Gasogi United ku mwanya wa 10 n'amanota 29. kugira ngo abantu nizo updates twabahereza mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda kabisa. Ngo twanyarukira kuri wa gatandatu naho hari imikino ihari mu Bwongereza kabisa, tugomba guhita tubaha update abantu kabisa, tugomba kudetinga neza cyane. Kuri uyu munsi rero uyu munsi hari match zikomeye cyane. Isaha isa 8:30 rero nibwo match imikino irabitangiye kabisa. Ikipe ya Newcastle United ikina n'ikipe ya West Ham, ikipe ya Bournemouth ikina n'ikipe ya Everton ni ku isaha isa 11, ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Burnley ku isaha isa 11 nanone, ikipe ya Nottingham Forest na Crystal Palace naho ni ku isaha isa 11, Sheffield United ndetse n'ikipe ya Fulham nabo barakina ku isaha isa 11, Tottenham Hotspur ndetse na Luton Town ni ku isaha isa 11 hano kuri stade ya Tottenham Hotspur Stadium. Ikipe ya Aston Villa ikina ikipe ya Wolverhampton ni saa 1:30, ikipe ya Brentford ikina na Manchester United arabarisa inezi joro. Cyaka kugira ngo imikino mike ya hano kuri wa gatandatu mbwire icyo yivugaho. Ikipe ya Chelsea ikipe ya Burnley yara kuri Stamford Bridge, urabona ngira ngo iyi match yakagombye korohera Chelsea, uretse ko Chelsea nayo tatweretse ubusiriye bwayo muri iyi shampiyona. Abakinnyi beza batoya bafite umupira ariko baratsindwa, ubundi bakangana, ubundi bagatsinda, mbese ntabwo twereka ubusiriye bwayo. Ariko iyi Burnley ndagira ngo mwibutse ko ibanziriza ya iri muri ya makipe ni ya 19, muri ya makipe arimo umurongo utukura agomba kumanuka. Sheffield United yego Sheffield ni ya. So rero Chelsea igomba kutwereka ubusiriye bwayo. Ni match yo gutsinda kuri Chelsea pe, ni match yo gutsinda tutagiye mu bindi bintu byo kuhande. Abantu bari kubibona aho kuri screen zabo. Yego ikipe ya Chelsea ifite Burnley kuri Stamford Bridge, ntabwo umutoza Pochettino agomba gukora ikosa. Nta kosa agomba gukora rwose. Tukiri kuri wa gatandatu rero ikipe ya Tottenham ihangarira na Aston Villa umwanya wa 4 nayo ifite umukino na Luton Town. Ese urabona uyu mukino ni yeshusho waha abantu kuri uyu mukino? Umukino ufite byinshi ushobora guhindura kuri Big Four. Tottenham iramutse ikoze amakosa, irabizi ko Manchester United iri gukina saa 4 na Brentford kandi ishobora kuyitsinda. So rero Tottenham iramutse ikoze ikosa rimwe gusa ikaramuka yatsinda, Manchester United irahita iyifata niramuka itsinze Brentford match yayo. So Tottenham rero igomba kudakora ikosa na rimwe niba ishaka kuguma muri Big Four, kandi irabizi ko Aston Villa nayo niramuka itsinzwe cyangwa inganyije Tottenham irajya imbere, kuko Tottenham Aston Villa rusha Tottenham kugira ngo amanota 3.
sibyo ni amanota 3 kuko Aston Villa ifite 53 Tottenham ifite 50 irabisha amanota 3 so ubwo rero iyi match ifite byinshi bivuze kuri Tottenham cyane. Tottenham niba koko uwo bita Ange Postecoglou niko yitwa mutoza wa Tottenham ndamukunda cyane, niba koko ashaka kujya muri Big 4 kuzitabira amarushanwa ya Champions League umwaka utaha agomba gutsinda Luton Town kandi birashoboka cyane kabisa. No gutegereza tukareba uwo bita Unai Emery araba afite ikipe ya Wolverhampton ku isaha isa moya n'igice. Uyu mukino nawo cyaka guduhe update yo gatoya, ntago ari gukora prediction gusa, ntago urakora prediction ahubwo uratubwira ati uyu mukino kubona mu yeshusho ese urabona Unai Emery afite favori cyangwa se afite motivation yo kuba yatsinda. Aston Villa ni ikipe yatweretse kiriseri cyane ishaka Big 4 yakubita umuhisi n'umugenzi. Aston Villa cyiza cyayo ari amakipe twavuga ko ari muri level yayo cyangwa se muri category yayo, ari amakipe binganya imbaraga yose irayatsinda. Ni nayo mpamvu ikiri muri Big 4. Aston Villa ni ikipe ikomeye ifite abakinnyi bakomeye cyane, bamwita Ole Watkins uriya mwataka wabo ejo bundi bari banamuhamagaye mu ikipe y'Ubwongereza yabakoreye ibitego byinshi, afite ibitego 16, afite assist ngira ngo zirenga 10. Ole Watkins Wolverhampton igomba kumwitondera. Ifite rero undi mediateur wabo uyu mugabo ukinira Brazil Douglas Luiz, aramuzi cyane, yashatswe n'amakipe akomeye za Manchester United zaramushatse. Nigeze kumva ko na Arsenal Gunners yamushatse. Yego niyo mpamvu rero Aston Villa for sure ndayibona, sinyibona yatakaje kuri Wolverhampton Wanderers. Twihute cyane rero ku munsi w'ejo azaba ari tariki 30 ngira tuba update no kuri Manchester United. Ntabwo twe tuyivuzeho nayo Manchester United murabizi byagiye bivugwamo umutoza bashaka kumwirukana n'iki, ariko nagira ngo mbabwire ngo iyi Manchester United aba baherwe bayifashe bafite icyizere umutoza wabo na Erik ten Hag. Barimo kuvuga nyine abafana bagiye bavuga ngo bamwirukane champion itararangira, isezo itararangira, ko nagira ngo mbwire Erik ten Hag ko bamubwiye itonde abanze asoze sezo ye neza. Nahoze mbona kuri Sky Sport babyandika ko uyu bashobora kumwirukana bakazana Gareth Southgate. Ibyo ni ibivugo ariko Erik ten Hag nagira ngo mbwire arabizi ko naramuka akarifiye Manchester United muri UEFA Champions League umwaka utaha, arabizi ko ari muri kimwe cya kabiri cya FA Cup azahora njya ngo nakavuga Chelsea kingira ngo niba mbyibuka muri kimwe cya kabiri, arabizi ko afite chance. Rero aramutse atwaye FA Cup akaramuka agejeje ikipe ya Manchester United muri Big 4 akizitabira Champions League umwaka utaha, iyi Manchester United ndabizi neza reka mubwize ukuri ntibazamwirukana. So Erik ten Hag rero arabizi niba ashaka kugumana akazi ke agomba gukonvinka aba Manchester cyangwa se aba Mankinyi kuko bakunda kubidafana aba Manchester United kugira ngo bamugirire icyizere agumane ikipe yabo bamwongera amasezerano. Niyo mpamvu rero atagomba gukora ikosa na rimwe kuri Brentford, imbere ya Brentford. Arabizi ko iyi kipe ya Brentford umwaka ushize yamutsinze ibitego 4 ni muri match yamutsinze ibitego 4. So arabizi neza rero ko agomba gukora ibishoboka byose gukura amanota imbere y'ikipe ya Brentford akomeze ahatane no kwitanga muri Brentford. Kwihuta cyane rero ku munsi w'ejo ari imikino n'ubundi izaba muri Premier League, ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Brighton ku isaha y'isa 9. Umukino rero match of the day nkuko ara kuri abafaransa bakunda kubivuga kabisa, ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal ku isaha y'isa 11 n'igice. Ni nawo mukino kabisa abantu benshi bategereje ari mu Bwongereza ndetse no mu Bwongereza n'aha mu Rwanda kabisa ni umukino abantu benshi bategereje. Icyo twavuga rero kuri uyu mukino wa Man City ndetse reka dore ku mukino wa Liverpool, twavuga kuri uyu mukino wa Liverpool na Brighton ni ikihe? Brighton ni ikipe ikunda kurwana ikipe ariko simbona Liverpool yatakaje imbere ya Brighton. Biragoye Liverpool y'uyu mutoza Jurgen Klopp
man uyu mutoza arakomeye niwe mutoza ubundi aba batoza we na Pep Guardiola nibo batoza kabisa uhereza ikipe ukamubwira ati akira niyo utamuheza abakinnyi bakomeye wakaguheza umusaruro. So Jurgen Klopp arabizi ko Arsenal iri bukine saa 11:30 ku munsi w'ejo na Manchester City. Arabizi ko ikipe imwe muri zo ishobora gutakaza agahita afata umwanya wa mbere. Kwanza we natsinda arabizi ko ari guhita afata umwanya wa mbere, aranganya amanota n'ikipe Arsenal. Simbona rero Jurgen Klopp atakaza imbere ya Brighton. Nibyo cyane kabisa. Igarukira rero kuri iyi match ya Manchester City ndetse ikipe ya Arsenal. Iyi match igiye kutubwira possible lineup cyangwa se probable lineup zihari, tubwira kabisa abakinnyi bashobora kubanzamo, imvune zihari, utwabudating tubwire uko bihagaze mbere yuko tujya muri transfer. Yego, ndagira ngo possible lineup uruhande rwa Mikel Arteta, uyu mbere na mbere yuko tunababwira possible lineup, uyu mukino no mukino uvuze iki ubundi kuri Arsenal. Arsenal iraramuka itsinze uyu mukino wa Manchester City, irahita irusha Manchester City amanota 4. Muri aya manota 4 Arsenal irabizi ko iyi Liverpool izaba yakinnye imbere yayo, izaba izi rero ibisubizo byavuyemo muri uwo mukino. Either Liverpool ishobora kuzaba yatsinzwe, icyo gihe bizaba byahaye Arsenal avantage kuko iramenye na Liverpool amanota already. Ibyo 68 kuri 30. Yego. Ubwo rero Liverpool niba yatsinzwe Arsenal kizabisabwa mu gutsinda gusa nta kindi. Izaba iziriza. Rero Liverpool niramuka itsinze nayo irabizi ko Arsenal yazanye ku gitutu, izaba yasizwe amanota angahe? 3 yose. Sibyo? Ubwo rero iramuka ikoze ikosa ku munsi w'ejo ku isaha 11:00 ireta yisanga yasigaye. Icya mbere ni itsinda Liverpool yatsinze izahita irusha amanota 3, Manchester City irusha amanota 2, kandi muri aya makipe yose nta kipe bazaba basigaranye umukino nta nimwe, barakinye imikino yabo barayirangije. Ubwo Arsenal kandi ubirebe neza, Arsenal nisigaje afishe zikomeye. Arsenal cyafite Manchester United, Arsenal cyafite za Chelsea, babyumva neza, ifite afishe isigaranye afishe zikomeye. Wenda na Liverpool isigaranye Manchester United. Yego za Wolves za Brighton yego. Ariko ndagira ngo mubwire ko Man City na afishe nini ikomeye isigaranye. So Arsenal ejo niba koko ifite gahunda yo gutwara igikombe irabitwereka ku munsi w'ejo. So probable lineup rero ya Arsenal dore ngiyi bishoboka ko yego bishoboka ko yabanzamo mizamu ni David Raya, hanyuma inyuma gato cyane ku ruhande rw'iburyo ni Benjamin White. Yango ku ruhande rw'ibumoso ndabona bashobora kuzabanzamo Jacob Kivior, hanyuma mu mutima wa defense bashobora kubanzamo William Saliba cyangwa se Willy Saliba afatanije na Gabriel Magalhaes, nubwo bivugwa ko yari afite akantu ka hamstring yagiriye muri international break mu ikipe ya Brazil. So hagati mu kibuga rero azafite amideteri babiri barenganye, Jorginho ndetse na Declan Rice. Ibyo imbere yabo hazaba hari Martin Odegaard, hanyuma uruhande rumwe rw'iburyo hazacaho umusore bita Bukayo Saka, nubwo nawe yari yagize akabazo ka hamstring ka maso, nyine ibintu by'imikaya ariko ashobora kubanzamo ku ruhande rw'iburyo Bukayo Saka, hanyuma ku ruhande rw'ibumoso Gabriel Martinelli arahari, hanyuma bazatakisha Kai Havertz. Ngabo 11 bashobora kubanza, ntabwo biri confirm. Abantu babyumve ni possible lineup, ariko bitabuje ko niyo lineup ishobora kubanzamo ku ruhande rw'ikipe Arsenal. So kuri Man City ngira ngo Man City bigeze muri iyi mikino ya nyuma
ubundi niho ubonera Pep Guardiola ko ari shitani cyane niho mubonera Pep Guardiola. Iyi mikino ya nyuma niyo mikino azi kumanaginga kurusha ibindi byose bintu bibaho. Imikino imuyobora ku gikombe nihabera mu so ngira ngo Meka, niba ufite possible lineup ya Manchester City wayitugezaho kuko ngenda ndabona ntari kuyibona neza. ya possible lineup ya Man City umutoza Pep Guardiola akaba yahisemo gukoresha 4-2-3-1 tozanye shitani kabisa. Wabita Stephane Ortega arabahari kubera ko wabita Jason Morais ashobora kuba adahari kubera ikibazo cy'imvune. Nico Lewis akaba nawe ashobora kuza gusimbura Kyle Walker kubera ko Kyle Walker babizi ko yagiriye imvune muri match yabahuzaga ni ababiri gisaburi bahuraga n'umubiri kabisa. Wabita Kyle Walker agira ikibazo cy'imvune hamstring kabisa. Umutima wa defense rero no bita Ruben Diaz ndetse no bita Nathaniel Ake, ku ruhande rw'ibumoso no bita Josko Gvardiol. Hagati mu kibuga rero no bita Rodri, Kovacic ndetse na Foden. Gusa hano impossible line kumbona Kevin De Bruyne kubera ko izi match zimenyereye kuba ari buze kubanzamo. Kevin De Bruyne ni ame cyane no araza kuba ari wo bita Jeremy Doku ku ruhande rw'iburyo, Phil Foden ku rundi ruhande ndetse no bita Haaland bamwatakisha neza cyane. Niyo possible line ihari kabisa ku ruhande rw'ikipe ya Man City. Urabona iyi match mahirwe yahiye ikipe biragoranye kuba wavuga ngo amahirwe ndahereza iyo kipe, ariko iyi Manchester City idafite abakinnyi bayo bamwamba, idafite Ederson Moraes, abizi muzi uruhare rwe mu gusevinga Manchester City, ni umuzamu w'umuhanga cyane. Iyi Manchester City idafite Kyle Walker kuri kabiri, hariho uyu mwana Nico Lewis ari buze guhura na Bukayo Saka. Lewis arabafite akazi kenshi iyi Manchester City. Abantu benshi barimo kuvuga kiri wiki cyane ko amahirwe yahengamiwe wenda kuri Arsenal, ariko iyi ni match ikomeye nkuko nabikubwiye Pep biragoye cyane ko wahita predict. Ego ngiye nashyiraho 50-50 rwose. Kiruta cyane muri transfer rero kipe ya Bayern Munich ikaba yinjiye kabisa mu irushanwa ihanganye na Manchester United mu guhagarira umukinnyi bita Amadou Onana. Uramuzi kabisa mu ikipe ya Everton. Amadou Onana uyu musore se Amadou Onana mu ikipe ya Everton kabisa akaba ari kumuhanganira kuri miliyoni 60 z'amayero. 60 z'amayero ikipe ya Man City zirikora no ukeneye ibereyemo. Manchester ni ikipe ntabwo bavuga ko Manchester ikennye. Manchester ntabwo ikennye, ikipe ifite amafaranga, ifite abakire, irikura amafaranga. Manchester ubundi nayo ikipe irikura amafaranga yarekura, ahubwo ikibazo se abo bantu yarekuraho bayihereza uwo musaruro. Manchester United kugira ngo arabibonye yo ntabwo itinya kurekura amafaranga. Reba amafaranga barekuye kuri Mason Mount ava muri Chelsea miliyoni 70 adakina ubashe gukina muri Manchester United. Amafaranga barekuye kuri Anthony miliyoni zirenga 100 se yabahaye we musaruro. Manchester United amafaranga yatanga, ahubwo se abo bantu yatangaho bayihereza uwo musaruro. Uwo bita Toni Kroos rero yiteguye gusinya indi kontra mu ikipe ya Real Madrid kabisa. Ikipe ya FC Barcelona rero Safari nayo ikaba ishaka kongerera amasezerano y'umutoza wabo Xavi Hernandez. Ese ibi bintu birashoboka? Biragoranye kuko yitwaye nabi cyane. Yaraje abaye shampiyona, ariko uyu mwaka yitwaye nabi. Ayo makipe yamumeka aba ari amakipe y'ibikombe, yo ntabwo kureba ngo waraje ngo mu mwaka wa mbere ngo biraguhereza kuba wakitwara nabi mu mwaka ukurikiyeho. Aya makipe ntabwo ariko akora, yo nyine abashaka guhora ari on top. Niyo mpamvu rero Barcelona itagomba kumwihanganira. Ikipe ya Manchester United rero nayo ikaba ishaka uyu mwataka bamwita Joselu wo mu kipe ya Real Madrid kabisa. Uyu mukinnyi rero Joselu amaze gukina imikino igera kuri 14 abanza mu kibuga, iminota 1670, sindamo ibitego 19, assist 3 zonyine. Ubwo ni toute competition confondi
uyu mukinnyi Manchester United ikabiri kumushaka kabisa birebe ko yamwibikaho. Rero ni mu gihe rero uwo bita Endrick ndetse n'uwo bita Kylian Mbappe bari basatira kuba baza muri ikipe ya Real Madrid kabisa. Binumvikana ko uwo bita Joseru atashobora kubona umwanya abana bakinnyi babiri bahari. Twihuta cyane rero mu ikipe ya FC Barcelona nyuma yuko Xavi Hernandez yanze kongera amasezerano, biravuga ko aramutse yanze kongera amasezerano nanone bigatuma uwo bita batekereza kuzana umutoza bita Luis Enrique ndetse n'uwo bita Hansi-Dieter Flick. Luis Enrique rero ni umutoza utoza ikipe ya PSG kuri ubu ngubu, uwo bita Hansi Flick we yahoze atoza ikipe y'igihugu y'Ubudage. Twihuta cyane rero mu makuru yo mu Butaliyani kabisa, twihuta cyane hariya muri Serie A, uwo bita Olivier Giroud akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Los Angeles yo mu gihugu cya Amerika. Twihuta cyane nanone hano muri Espagne, ikipe ya Real Madrid kabisa ikaba iri gutegura kongera amasezerano umugardiye wabo ari we bita Andre Runini. Ni mu gihe rero uwo bita Thibaut Courtois ari mu mvune bivuga yuko ashobora no kumara iyi season yose. Twihuta cyane rero mu gihugu cya Congo, mu gihugu cy'abaturanyi, uwo bita Axel Tuenzebe ukina mu ikipe ya Ipswich Town kabisa ari mu gihugu cy'Ubwongereza mu cyiciro cya kabiri. Bivuga ko uyu mukinnyi yemeye kuba yabasinyira akaba yajya bakinira mu ikipe y'igihugu yabo kubera ko arabizi ko SF ari mu Bwongereza bamwimye umwanya kabisa. Yego ni ibintu byiza kuri Congo ni ibintu byiza irimo kubyungukiramo cyane. Umusore ejo bundi bahoze bapropoza Aaron Wan-Bissaka kuba yabaza akabakinira Afcon arabyanga, ariko ngira ngo iyo urebye nyine nk'umukinnyi nka Axel Tuenzebe ni umukinnyi mwiza waza gufasha Congo, nubwo hariya nyine mu Bwongereza atabasha kubona ikola afungabona umwanya ariko yabasha gufasha Congo. Kandi ndakeka hano muri Afurika igihugu nyine bifite abakinnyi bazwi, abakinnyi b'abastar, ibyo bihugu usanga nanone binadomina cyane. Nayo makuru rero twari tubafitiye kuri uyu munsi, reka tubashimire cyane mwe mwese twabanye kuri Main News TV, kuri mikoro na televiziyo za Main News TV. Mwakoze cyane. Wowe utarakora subscribe turagusaba gukora subscribe kabisa kugira ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tubahereza hano kuri Main News TV bya buri munsi kabisa. Amakuru y'imikino tuyava imuzi n'imuzingo tukabahereza amakuru yizewe cyane. Ngushimire SF, shimire Meka, mwari kumwe nanjye Peacemaker ndetse na Sefu nkuko mwabyumvishe. Reka tubashimire kuri kamera, twari turi kumwe n'uwo bita cameraman Bablo, director n'uwo bita Semwa Katzi. Murakoze cyane.